Selamat pagi ma hubata haganupan. Pai mai pukah kita aktivitas ta ibagas sadarion. Lobe hita manjalo hata ni Tuhan ta martonggo mahita. Puji-pujian pakon terima kasih ma sombah nami hubamu Tuhan nai bata bapa nami. Ipa puham hanami Tuhan humbani podoman nami ibagas najorgit bani sadarion. Ase bapa boy hana beraktivitas domu hubani harosuh ni hurmuin. Lobe mahoma Tuhan hatamuin nagabe oncolan ni kuluh nami. Ibagas goran anak Yesus Kristus Tuhan nami, terima kasih mabamu. Amin. Kita haganupan hatani nai bata-bata ibagas manogot on, aima humbani Markus 12 ayat 33 nini sonon. Anjaha makaholongisi humbani gokni ate-ate, humbani gokni uhur apa humbani gokni gogoh, anjaha makaholongi hasoman doskon diri, bagalan doai humbani ganup galangan sidutungon, age galangan nalegan pe. Bani bahasa Indonesia ia tahun sonon. Memang mengasihi dia dengan segenap hati dan dengan segenap pengertian dan dengan segenap kekuatan dan juga mengasihi sesama manusia seperti diri sendiri adalah jauh lebih utama daripada semua korban bakaran dan korban sembelihan. Kita haganupan anggo isukun hon hubata naha dom mahita tongon makaholongi naibata sukun-sukun on aima laho mangarah kon hita hubani kejujuran makaholongi Tuhan lang sekedar cukup pitah martonggo makaholongi Tuhan lang cukup pitah sekedar roh beribadah hu gereja. Maka holongi Tuhan lang cukup pitah roh ku partongguan. Membahasa renungan harian pakon ni membere perpuluhan. Tapi maka holongi Tuhan aima humbani haganupan. Sonaha keberadaan ta pakon haganupan nadong bata. Nini bani ambilan on maka holongi naibata humbani gokni ate-ate, humbani gokni uhur, apa humbani gokni gogoh. Lang boy hata hononta, maka holongi Tuhan, boy maay pitah humbani gogoh kutumang. Atape huatahon, maka holongi Tuhan humbani ate-ate hutumang. Atape hata hononku, maka holongi Tuhan pitah humbani pikiran. Lang boy hape sonai, tapi humbani haganupan gogoh, humbani ate ya humbaga gokni ate-ate, pakon humbani gokni pikiran. Artinya maka holongi Tuhan, humbani segala keberadaan ta, pakon ni mengarahkan segala sumber daya na adong bata. Maka holongi nai bata berarti mendahulukan, menomorsatukan, atape palobehon kehendak ni Tuhan, harosu ni Tuhan bani guluh taon. Dukusia ini ni bani ambilan on aima makaholongi hasoman jolma dos kondirita. Sukun-sukun dom mahita tongon makaholongi hasoman dos kondirita. Parlobe do hita makaholongi dirita aseboy hita makaholongi halak ngalegan. Naibata doma parlobe makaholongi hita. Masa hita langi haholongi hita dirita. Panandayon ta bani dirita totu berangkat tumbani sona hita manandai holong ni naibata bata. Sehingga lang mungkin i benci hita dirita, lang mungkin isogami hita dirita. Karena Tuhan telah mengasihi kita seperti biji matanya. Dan Tuhan sangat-sangat mengasihi kita. Halani kita sangat berharga di mata Tuhan. Ase maka holongi hasoman adalah bukti bahwa kita mengasihi Tuhan naibata. Maka holongi hasoman doskon dirita sendiri sama dengan sona hita memikirhon dirita, sonai mahita homa memikirhon hasoman na iha holongi hita. Jadi lang sekedar sentimentalisme tumang tene.
Angguidah kita halak na mengemis radu tahun kita ai holong ati tene. Angguidah kita na tading maetek radu kita maka tahun ai holong niate in. Tapi lang boy singgan holong niate intu mah. Lang boy homa singgan makaholongi membere atau sekedar tumang homa. Tapi manundas deh itu bani tentang permasalahan kehidupannya songonokan ai. Kalau dia menjadi seorang pengemis, kira-kira akar permasalahannya apa? Masih boy ia menjadi seorang pengemis. Totu maningun ramah hita membere panorangta, pajupah pakonsi, marbuali pakonsi, duku saya membere pikiran ta, pakun ni homa membere solusi. Ase ulang ia menjadi pengemis. Hubata haganupan hita kuria nahi narga di Tuhan ta. Ase makaholongi na ibata humbani gokni ate-ate, humbani gokni uhur, humbani gokni gogoh, pakon makaholongi hasoman, dos kondirita sendiri, onma hukum yang utama dan terutama. Anjaha ijonma hagogokni titah ai haganupan, makaholongi na ibata, pakon makaholongi hasoman jolma. Sasitong ni simpel pakon tidak rumit sasitong ni ai mahata on nalayor jahon kita. Cinta bukanlah cinta kalau tidak memberi. Memberi butuh usaha, pemikiran, pakon ni perjuangan. Holong na ipadas kita ne horjahon kita ne praktekon kita ai maholong agape. Holong yang membuktikan pataridahkon perbuatan pakon ni tindakan ta. Asidomu hubani ambilan on. Nagabe perenungan bata aima naha domma sona hita makaholongi nai bata pakon makaholongi age hasoman jolma doskon dirita. Dan sudahkah kita melakukannya? Amin. Martonggo hita. Terima kasih ma sombah nami hubamu Tuhan. Doma ia jari ham hanami ibagas manogot on. Marhitehon ni hata munapasing in. Doma perlobi ham makaholongi hanami. Asimaniun haulongi ham hanami Tuhan bani guluh nami. Bani napalobihon haganupan harosuh ni hurmuin. Bani haganupan pardalanan ni guluh nami. Anjaya jari ham dohanami Bapa. Ase makaholongi hasoman nami. Doskon diri nami sendiri. Nagabe buah-buah ni hapur sayon nami. Nagi pembuktian bahasa hanami. Makaholongi ham Tuhan. Halani domma parlobi ham makaholongi hanami. Anjaha harga tumang doha nami tongon ilobi mu Tuhan. Totu marhitehon makaholongi ham. Pakon makaholongi hasoman nami doskon diri nami. Ijai doha nami pataridahkon. Bahasa ihargahon hanami do. Goluh na ipaon doskam on huben nami. Ase bani goluh nami sadari on pe Tuhan. Holong muin ma Bapa. Nagbe onjolan ni goluh nami. Bani persauran nami. Bani aktivitas nami ibagas sadarion. Ase lambin harga tongon hanami Tuhan. Ilobi mu pakoni hargahon hanami. Guluh na ipaundos kampon huben nami. Ibagas gorang ni anakmu Yesus Kristus. Nadop makaholongi hanami. Ipaundos ka nami guluh nami hubamu. Amin.